Chiaragire Chinsa Ikomi chiabona mogorobo mwancho murigire begetaseni Ndizi TV na gusogeire asenchira ya vene na gwakiranga mbiamono asogenda tukabukubwatia emeroberi ao imegetaseni Ndizi TV nabone gango kwarigania senchire boikirano nyare koba goko yabwatia Amayia ya senchire bwenga nyare koba gagwate kakurubaga kete goikera chinka kibunechi ase ama MSA2 na alia kirokende tokenda tukabukwarigania omugoroba obone litaliana ni gongoro kwa Josephat Amisi ngwira nande asekero gitari gitambiri ni nyara kwa bingo komanya Biamono kapiso mwancho murigele nyora boigo Amayia ya ye Chinsa Ikomi na boko yabwate gwetera se chinchira chemitandao litangani pigwetera se Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera se ensemo area YouTube Ndizi TV News. Karibu sana onyara kobawe kwemanya bunanyalire kobaga gwateka togo chaka kurua se county ya Kisii anene kurua se ensemo ya Nyakoe se obachori bwabale migo sabatenene beke merige kawo banyara kobago kolekana anene se ensemo ya Nyakoe se society ya FCF se boigo abangi banyara koba gweso kena kwenekia ngabanyara koba bagochora abarayi bali baranyara koba gutenenera ekemerie kyo se myaka eremote nonyera bo obachori obunigo koba boko ikeraniwa amona bangi babalemi nabo igo abo bisabe serikali senonye igo obokorekana banyara ko bokorekana go asabanya nyimbo banyara ko bagwikerana se society igiyo nakoenekia ngabanyare ko bakoleta obotwere ruchingaki obacholi obu banyara ko babokogendera tonyore oroboti oruo saidia chibe sana alierete chintangani echi arenge shilingi 81 bono moiso nalierete 7 shillings shwari kenyererie y'abantu bakolira chibesa chinganigo ntuti tolikiri ekemerie kena kiego tokonya tosomino wena abana ekero shillings ngakibatagete tomenye uone inagaita chikawa 50 ngachigeta kabisa ngarite skuta oyo nkonye teno mulimi oyo magataga ndikora tigiraigo echina simikire chireke goligi chikagwa chisimikire maega koyo nangere ngende kusimura avisa avec ande mpondani Omosaki oito wa magana dipo na sanya no agete ekambi se society yo asagene tokoba gagotoletera oroboti urwa senchire wikirano asturanya nyore se ensa emo togosuka motwe chitariki sano cyumuti nyoga tano ali mokero mwaka ense engemanige kunyara koba gego chengera litukolie bintu bitwetana ine gose World Environmental Day ime county ya Kisii omuyego yini gonyara koba kolekana se getikie chigosoli kia Gusii stadium se abarai kurwa sobotenene rwe serikali county ya Kisii banyara ko bagwikirana boigo kurwa se serikali enene uyu nyara ko bokura wabo igono mo county commissioner anene bwe county ya Kisii gokwana kurwa se enseme yo omwaziri Ronald Nyakwebanigo abolirie abamenyi be county ya Kisii banyara ko bakwenekia ngababekire emeroberio iri kwenekia ngabanyare ko bagosira anene na kolenda ebinto birio bitoetana inegati yabo anene chindo chene chisoko chiamache. Mbiu ya sherehe ya leo ni kupigana na makaratasi, kupigana na plastics. Kwa hivyo sisi kama Department ya Environment tuko tayari kuhakikisha kwamba makaratasi yote, plastiki zote ambazo zinarushwa kila mahali katika kaunti yetu ya Kisii tumehakikisha kwamba zimeokotwa na wale ambao watapatikana wakirusha hizo makaratasi ovyo ovyo hatua kali watachukuliwa. Na vile mkiwavyo katika wakati serikali hii ilipoundwa pale Nyambera, kitu ya kwanza ambayo governor wetu alifanya alidecommission Nyambera ambayo ilikuwa imechafuliwa sana kwa miaka mingi, na sasa tumefungua mahali pa kutupa taka zetu pale ATC na mnavyoenda pale tumepanga vilivyo, kwa sababu sasa taka hazipatikani kila mahali. Mkizunguka kote katika masoko yetu, katika miji yetu mikuu ya kaunti ya Kisii, tunaendelea kuokota hizo taka na tukizipeleka pale Nyambera, na zikipelekwa pale zimekuwa tayari zimepangwa kulingana na vile zimeokotwa kutoka kwa manyumba ya watu wetu.
na ni vile nimesema hapa awali, tunashirikiana na shirika moja ambalo linaitwa Kepro. Shirika hilo tumeweka mikakati, tunapanga karibu mwezi ujao tutaanza ku recycle all plastics in organic waste in Kisii County, na tutapoanza hivyo na imani kwamba tutatengeneza kazi. Tutakuwa na kazi ya vijana wetu, wataanza kupata at least kitu ya kukula wakati watakuwa wanashiriki katika mambo hayo ya kupanga na kurecycle hizo. Totigarete boigo ase getigie chigosori kia Gusii Stadium muyego iboigo nigo nyara ko bago gwikirani gwa Amonomo County Commissioner we county ya Kisii Tomanjere uyu nyara ko baga kuria eire gukia serikali ye county ya Kisii buna serikali enene chikweneke yabwateranire amono boteranire bwa serikali chechi county elio kweneke buna banyare ko bakulinda ebinto bito etanaine. Tomanjere County Commissioner Kisii. Hivi leo tumekusana kwenye stadium hii ya Gusii Stadium kujumuika na Wakenya wale wengine na dunia kwa jumla katika sherehe za mazingira. Tukiwa kama county tunataka kutilia mkazo maendeleo ambayo yanazingatia vizazi vya siku zijazo. Kwa Kiingereza tunasema sustainable development. Tunataka pia kutilia mkazo na kuhimiza wafanyabiashara ya kwamba wako na sehemu muhimu ya kuhusika katika hali ya kuhifadhi mazingira. Na tunataka wawe mstari wa mbele katika kushirikiana na Wizara ya Mazingira, County Government na washikadau wale wengine kuimarisha katika hali ya kuimarisha mazingira ya mji huu. Kama county tumekubaliana pia ya kwamba viongozi wa serikali wakiwemo ma Deputy County Commissioner, madio na machiefs watakuwa mstari wa mbele katika kila sehemu kuhakikisha kwamba suala la mazingira linatiliwa mkazo. Tunataka vile vile kuhusisha makanisa na mashule kwa sababu hii inatupatia platform nzuri ya kupeana elimu kwa wale watoto wetu ambao wanakuwa wakati huu. Watoto wako na nafasi nzuri ya ku-internalize mambo ya kuweka mazingira na wako na nafasi pia nzuri ya kupeana ujumbe huu hata kwa wazazi wao kule nyumbani ya kwamba iko haja ya kuimarisha mazingira. Chingaki ensengi megendete koba na gochengera litukelirie bintu bito etanaine nigo chi county boigo banyarire koba bakumira na se chinsemo na koeneke buna banyarire koba gochengera litukelirio lia World Environmental Day kurwa se county ya Homa Bay nigo abarai banyarire koba gwesokia na gosegeta abamenyi be county banyarire koba koeneke buna banyarire koba gosimeka emete elio kurwa na anene no bokongu bogonchorira kwelire ubanyarire koba bokoreta umurakera ase chingaki chintambe imeyense ya Kenya. In Homa Bay County currently, we are at 3.18% forest cover, and the government forests stand at 4% forest cover. What I would say is for the people of Homa Bay County to take this one seriously. We are not only planting trees, but I'm emphasizing that we are growing trees. The 5 components: number 1, tree planting, growing, sustainability for life and future. The second component of this program is training and socio-economic empowerment of our youths. This country, we talk about lack of employment, but there are initiatives that we can bring on board to mitigate the percentage. Now, because of this, the world has decided that efforts must be made to plant trees. Kenya is supposed to have 10% of the Kenya land forested, and Karachuonyo cannot remain behind. We must plant trees to help ourselves in improving the climate as part of what people are doing all over the world and in other parts of Kenya. Togotigana no muyega bogo chengera litukuli bintu bito etanaine na guika ime county ya Kisii anene kiombe kile kia bachumbe abasubati kyake wopa ni okianyale ko bage gwesokia anene na kwene Kenya ko bage kurwa obokonyi ochiase omwana enyaruka imeyense ya Kenya asoro kongorwa Gusii nigo bono ababwatani abubeke ombe kibanyara ko bagwesokia na kumirana ase skuru ya baisika iriyo kindo ase banyara ko bago
bwana amana bana abaisike beskuru asensemeyo asoboigo banyarakoba bakorwa obokonyi bwebinto ao gati yabo biri binyanyarako bikwenekia buna byanyarako bigokonya omwana enyaruka ikiragendete kobaga kwegendereria ase obugima bwabo bwa kiraritu gati yabali banyarako bagwikirana ase omuyigoyo no mo women representative we county ya Kisii Doris Donya Toto oyote abani ngamba chikoba bakwenekia buna banyarako bagusira omwana enyaruka tali gusioka kolende Kenya engima eliyokwenekia buna omwana yo onyarako bakwegendereria ase obugima bwawe bwa kirarituko. Tuko na wasichana wetu wakiwa watoto wetu wasichana, niko na women constituency tukiwa parliament KEWOPA tunasema ni Kenya Women Parliamentarians, but when we are there the agenda is one. We represent issues nyingi za kina mama. Sasa na hawa wasichana wetu tukiwatembelea, we do mentorship, tunawaambia vile wanajihifadhi kama wasichana. Tunaongea hapa leo effects za FGM, juu Kisii bado tuko na medicalized FGM. Tunawaambia about teen pregnancies, unapata mtoto, anapata mtoto. So lazima upate mtu anakuambia. Tunawaambia about drugs. Tunawaambia about lesbianism. Msichana anaambia msichana mwingine I love you. Ni kama sasa form of LGBTQ. Tusipo wakataza wataendelea. Ama msichana anaambia form 4 anaambia form 1 I want to kiss you. So tunawaambia hiyo kiss sio sahihi, ni baadaye. So me I'm very happy our chair wa KEWOPA kutoka parliament ako hapa. We have 9 members of parliament and 3 senators. Inaitwa Mheshimiwa Lea Sankaire. Mimi ni women rep wa Kajiado County na pia mimi ni chairperson wa KEWOPA. Leo hapa tumekuja hapa Kisii kwa hii shule ya wasichana kuja kuzungumza pamoja nao. Kama KEWOPA tumeanzisha mentorship program ya wasichana wetu. Tunataka kuwazungumzia wakiwa shuleni. Tunaona kazi ya early pregnancy imekuwa rampant katika mashule zetu za wasichana. Tunataka kuwaongelesha umuhimu wa masomo. Tunataka kuwaongelesha waweze kuingia shuleni na wakamilishe shule, na pia tu shule ya pia tu shule ya sekondari. Waweze pia kwenda university ili waweze kuwa watu wa kujikimu katika Toguska mutwe nare omuraibu ense Daktari William Ruto nigabwatekire ngwana ya bene igoro yogoncho lya kwelire ukwate birenganigo kwanyareko bokoreta amakongu amange imeyense ya Kenya na boigo imeyense ngima. Ruto nigatebire gatia makongu ayo no murakera bwechinga kichintambo yonyareko bagokoirera anene okuboro gwechindagera na boigo chinibo achiri agose chitugo cyanyareko bachigo sirio bogima ekobwatekana no kuborwa kwa mache na boigo chindagera gochia asemunya bantu kao kwana koru omochi o Nairobi imensemo ya girigiri ni goruta tebire bagenda koba bago isaransamo na barai inde kwenekinga banyale koba bakokora omochando yubo gonchorire kwelire nabugo kwenekia buna bakenya banyale koba bakoba ase omostali omotwe kwenekia buna banyale koba bakolenda ebinto biri bitoetanaine. Our ambition to be the home of the United Nations Human Settlement Program UN Habitat was inspired by a deep commitment to pursue economic development together with sustainable urbanization in harmony with the preservation of our national heritage. The international community's decision to locate this critical organization here is therefore out of recognition and emphatic endorsement of this commitment. Our experience in balancing the imperatives of industrialization, sustainable urbanization, and ecological responsibility as fundamental components of socio-economic transformation has had its challenges and setbacks. But we are persuaded now, more than ever, that not only is it worthwhile and feasible, but it also enhances the efficiency, safety, beauty, and livability of our cities. Even now, challenges exist with variety and on a scale that is unprecedented. The world is emerging from a devastating pandemic whilst grappling with a relentless economic crisis driven by geopolitical tensions as well as the triple planetary crisis of pollution, loss of biodiversity, and of course, climate change.
Nere omokonyi bumaraigwe serigati gashagwa diganyara kobaga komerana ne committee ya intergovernmental budget ye kobareta ame council of governors na boigo abawaziri ao imeyo moche okare niga ukwana kurwagwo nigo rigati gashagwa nyara kobaga koerera amakongu anene ense ya Kenya ya enyara tokobegwetera gati yabo koenekia buna anene kubwatoka enibo gochia sobo korerwe chi county ya Nyarikoba akongu na onye nabonigo Anyarikoba kolia eira buna ekiganja ekenagio serikali ngejiko bwatoka anene chibesa chigochia sa serikali chechi county anene gwikira omwere bwe wike nyora ngachi county nigo chitaraba chikonyora chibesa chiabo anene gwakana abakori emeremo kurwa omotenyi okane anene omwakoyo. We have explained to the governors the strain that the National Treasury is undergoing, and they have understood. And after lengthy negotiations, we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June, the money owed to the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. We have taken time with the National Treasury to explain to the county governors the state of the economy and the situation we find ourselves in as a country. I have taken time to take the governors through why we have come up with taxation measures in the finance bill, because the Ruto administration has made a conscious decision. Umwancho muligere begataseni Ndizi TV ayongati yali togenda tokabato kwariganira kurwa SMS itu Amayia Chinsa Ikomi Inyora Boigo nigo abasaki baitu magana bagenda tokoba bakubusura anse chingongo akweneke abanyara ko bagotoretera aya amona yande amange Inyora Boigo ensa eyamona Boigo Chinsa isatongomerana murenere Evelino Sero elinde munyara ko bamukomeranere anse ensemo Amayia na Emmanuel tukure Jumatatu genda ko bagokubwatia Amayia bunaya na baigomero beri imegeta seni Ndizi TV ule nyara kabaga kwenekia buna Amayia yagochire gwetera somo rubimanyereri gakoro kwa Joshua Auta na baigo unyara kabaga kwenekinga gochire gwetera sentere yechibi channel yogi gakoro kwa bigari enchama literia nigongoro kwa Josephat Amisi na koganeirie oboligereria obia.